Petr'din birinci katı, birinci bölüm. İsa Maşayaktın elçisi Petr'den Pont, Galatiya, Kapadokiya, Asiya menen Bitiniyaga çeyin taragan kaçkınlarga, Kudaydın tandap algan eline duay salam. İsa Maşayaka baş iyip, anın kanı menen tazalanuu üçün, silerdi aldın ala tandap alıp, ıyık ruhu arqılu, ıyık el kılgan Kuday ırayımın tögüp, daima tınççılığın bersin. Ege biz İsa Maşayaktın atası, Kuday maktalsın. Al çoğun rayım kılıp, İsa Maşayaktı ölümden tiriltүү menen bizge жаңы ömür berdi. Oşol arqılu biz öçpös ümitke ие bolduk. Oşonduktan Kudaydın öz eline saktagan bağluu murasına ие bolobuz. Eç kaçan çirip buzulbas, eskirbes al murastar siler üçün asmanda dayar turat. Kuday özüne işengen silerdi kudurettүү güçü menen korgop, zaman akırında uşul günökör düynödön kutkarat. Oşol uwak gelgende bul aykın görünet. Andыкtan azır biraz vakit ar kanday kıyınçılıkka tuş gelseňer da uşulardı oylop kuban kıla. Kıyınçılık tartkanıňardın maksatı çın işengeniňerdi dalildөө. Jok bola turgan altın da ot menen sınalat. Oşol siyaktуу andan da ayabay kımbat işenimiňer sınaluuga tiiş. Anan İsa Maşayak gelgen günü maktoogo, dаңктоого jana urmat menen sıyga ие bolosуңар. Siler ali görbeseňer dagы anı süýösüňer. Azır görbey tursaňar dagы işenesiňer. Jana söz jetkis uluu kuwanычka battıňar. Sebebi işenimiňer arqılуу janıňardın kutkarılıusuna jettiňer. Kudaydın silerge kıla turgan ırayımı tuuraluu paygambarlar aldın ala aytışkan. Alardın ayabay kıldat izilдөөлөрү uşul kutkarıluu jönünde bolgon. Oşol paygambarlardı daarıgan Maşayaktın ruhu, anın mаңдайына жазылған azaptar menen, andan giyin gele turgan atak dank tuuraluu aldın ala aytkanda, alar Maşayak kim bolup, kaçan gelerin, jana bul okuyalar, kanday bolorun bilүүgө, ayabay hareket kılışkan. Birok, alardın izildegenderi, özdөрüne emes, silerge tiyешелүү bolgonun Kuday alarga dayın kılgan. Maşayak jönündögü jakşı kabar emi silerge jetti. Anı göktön gelgen ıyık ruhtun jetegindegi adamlar aytıştı. Anı аңдап bilүүnü periştiler da ayabay kaalaşat. Oşonduktan atkara turgan işiňerdi jakşılap oyloňgula. Sergek bolup İsa Maşayak gelgen günü Kuday silerge bere turgan batanı çın diliňerden tilegile. Tilalçak baldarday bolup Kudayga baş iýgile. Murun Kuday egeňerdi taanybagan gezde jaşooňor aram kumarlardın jeteginde bolup geldi. Buga emi jol berbegile. Kayra silerdi tandap algan Kuday özü ıyık bolgondoy, daima anın elindey ıyık jaşagıla. Sebebi mintip жазылgan, ıyık bolgula, antkeni men ıyıkmın. Bardığın yüzüne karabay, işine karap, joopko tartkan Kudayga sıyınganda, anı ata dep atasaňar, anda bul jerdegi konok sımal jaşooňor andan korkuu menen ötsün. Siler ata babaňardan kalgan manisiz jaşoodon kutulduňar. Bul altın gümüşke okşop
çirip geççүү байлык аркылуу эмес, кемтиксиз да кемчиликсиз козу, Машаяктын кымбат каны аркылуу келгенин билесиңер. Ал дүйнө жаралгандан мурда эле тандалып, ушул акыркы убакта силер үчүн келген. Силер Машаяк аркылуу Кудайга ишендиңер. Кудай аны өлүмдөн кайра тирилтип, атак даңкка бөлөдү. Эми силердин ишеним менен үмүтүңөр Кудайда гана. Машаяк жөнүндөгү акыйкатка моюн сунуп, күнөөдөн тазарган силер эми боордошума деген нукура сүйүүгө ээ болдуңар. Демек, эми бири-бириңерди чын жүрөктөн сүйгүлө. Кудай өмүр ыйгарчуу түбөлүктүү сөзү аркылуу силерге жаңы өмүрдү берген. Себеби адамдардын бүт баардыгы чөп сымал, көркү алардын талаадагы гүлдөрдөй. Чөп куурайт да гүлү түшөт, а бирок эгебиздин сөзү калат түбөлүк. Силерге айтылган Кудайдын сөзү ушул.